tua ka chanu ta banga ka umwa lai mu na hi pathin tu si tua adin do la tu jogi bol ro kanau te o hi pathin u lo lai laya alam to kio kalam ju la ka sa ju ka paten pathin tu sei atua ka chanu hung la ma le kami ki lu ing ka pui ka be na le ka pui no yam ti pe na tu kio kita ai tu topi ui kapate teo hi alam dinga sa dinga ka tu jiwa tu aka tanu yang lam ne ke yang itu ni untuk tu ni ke ka din do ale kapate din do pakin do se ya tu ai ke ka din do ka se si kapate ka pujen kyo dinga taun mana iman piwa patinin Karena sansa si मोक्षानुगा यो ठाउँमा यो इलाकामा यसरी नै परमेश्वरको वचनहरू मामाले अनि बाबाले बोल्नुहुन्थ्यो आज म उभिएर बोल्दैछु मेरो छोरी नाच्दैछ है कति गर्वको कुरो साँच्चै भन्नु भने त्यतिखेर हामी यहाँ नाच Sejauh kita dan seiring mengalami bapak tinggal tanggai. Kita tak ada bangai gari dan bibir le apa jen junto ada wahai perbangan serang dia apa ma kita nak apa pun nak tu sebi nanti ngaju sumber baik kita doa kalau jom kita doa di sana doa kita ngaju itu jadi mendai ni kita binawa kenai doa akhir doa binawa kesain. Sakit nanti wang sehari di sana, boleh sering bertemu dengan orang orang boleh lang, tunjuk kesini memberi jawab Deepak ketupain. Ni bapa nak kalau ngasuh, tapi saya itu kalau semua orang Bible simayong, kalau semua ngasuh Missionary adi ngahi, nawan kalau ngasuh lepai, awal apa nak lebih awal pun apa nak Missionary nak sponsor ni buat joki penai buat kalau pada nasang tak ni nombor cuma berarti dan bisa siapa tiba berhenti sukai makan apa sih yang sekarang saya hama ni filter ni bawah ni jadi angan sih nak kinjau sih tu lorong tak bawah ni jadi yang sih nak saya ada minum kuku ni joy kaki pergi gazu ganti asal nazo siapa ganjang kaki pahi angan sih ini soal sih soal menahi kalau ngaji itu tidak kecil-kecil kaki pergi bulan lang dahil cuma dahil pagi pausin tadi nafal ko kau nak ketemu sih tinggal ciki tidak naik atau mau ini program hamzah mendang ngaji sun sang sumang di mini kami umpang untuk ini kosong undang lagi alamat ini seperti ini sejarah ini som itu kami seperti itu naik na tak mau inang kau jadi na alien anya umpul no itu nak seperti itu naik di tahun na sumi na road indai di kasino naik खुसी लागेको छ आजको यो सुन्दर समयको लागि हाम्रो बीचमा पाङमाल आउनु भएको छ र मैले उहाँहरूको भाषामा दुई चार शब्द बोलेको हुँ मैले कसैको विरोधमा बोलेको छैन